Nilip constituency MEC Samson diso hemalong pherang ke amai ke pha Kewangji BJP asong pen Karbi along Autonomous Council MEC Kilik Dunji along Kachapati Dunji atumamen ke Pangda BJP, Congress, AGP, HSDC atum Karbi along Autonomous Council Kilik ahidi kisun Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Nolarjik tha Birtang Tonpen Aruni Pai Create Roxy Arni Kang Sampor Pai Hinia P Malom BJP asong atum pen Kewangji MSC Kilik along ke Par Jabdun Jiapan Party a ticket ke long dun abang pubang pia tumamen pangdak ponlo Penangan anong kacatang klong Ratchari asai ke klaim kedam kepaduk lapen MSC ang hoy ke khiba mahut Party a ticket long dun popura aning chip theklong abang pubang piatum amen ke pangdak apora hut ke amen kawaidat ajok Ningduk cepaklang rinti la penjong jong pen setame kar jabdun jia phanta chesik pon rinti pusi birtalong. Nilip MSC constituency pen MEC Samson jiso setame BJP party ticket kelong dunde ajok alangli hin pen ningduk cepaklang. La pen Kewangji Karbianglong Autonomous Council MEC Kiligahut independent pen setame ar jabdun ji la pen haided api abang ke nilip arada phan chemat hapen alekedo aling si klempon pupusi pherangke amai ke padopon along MEC tisu ningje pon. Nilibarat posto ada lo posi kacing tu rapan mata nangku pojo ni election council election se aprangsi BJP along dun nangpo lasi election je pahai dun pensi mesenar pu EM long dun pen nilibarat pan development akam klem pinang po pojo ni si nilini kan thong kep la parti ta irilu buksi konkret dun BJP dun lo lana pita yong si pini nilipan tiket nang pipedet pulute nilibarat pan kemat happy jitu ining alo kecil pen ke klaim jitu kemat ha nili pada tak itu kesung ke tek long pen nili kemat ha bangke lake meaningless lo nili matha nak lo kan BJP long itu bomi dale bedel BJP long itu jita ale bedel lo lasi nili pada tak pan kemat ha pen lo si pini cisik lo independence ita thorpo lapen ke ali ke long a politik si nilibara da pan ali ke long ji a politik si nilipini pen klempu Lapen Anparta Nilip constituency along BJP Klembang Pubang Pidoan Prabjin pen BJP party pen resignation program padopon popusi MSC Samson tiso ahem perangke amay along EM abarim Sinod Crow pen ning Japon Sini tum jodar kurilo Sitamen ni malam nang war phida joini si pini ni tum taning tipung sipaklang sini tum independent pen place po lapen jitu tiket ke long bang tumka doi da chini ala ke social along thanga registration obe thanga ke chira babe aprang pen social kam claim bom pom ni takali men sinang chonun plut se alang pham tiket pi seniority hisab lang party ki chipaduk seniority hisab lang pute jikoni staru silong ni tum hani batta eta jikoni staru phanta patel BJP party a ticket pen kiligalong kachapate dunji aphan ongdung abang phubang phiatum kachuning rialo kajok dunatum dode sam se si ticket kalong ji aphan Guwahati rongsopia long jo parni kachong hong dun pen aphi aruni phai create roxy arni tili hini aphi jong ticket kalong dun abang phubang phiatum amen pandak pontanglo Labangso Kewangji Karbianglong Autonomous Council MEC Kilik along Bharatiya Janata Party atum pen Penangan Ratchari aklamalong kesundunmi abang phubang phiatuma phanta ingwaipon BJP party atum pen kangwaipon lapen amen kepang dakpon amen lapen a constituency lang iksenang
Bosik Rehini Arni Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Aphan Aru Chris Serkep Arni Men Kachatap Kapadu Arni Hot Pontanglo Kilik Along Kachapati Dunji Aphan BJP Lapen Congress Asong Pen Aru Chris Roxy Arni Kachapati Dunji Abang Pulapen Bang Pia Tumamen Pangdak Ponlo Kilik Ahud Congress Lapen HSDC Angbong Kapajir Poji Alam Dosata Pangrompet Constituency in Koiratrok along Hinia Songta Kilik Ateng Chengwai Pon Rintilo Non malam so porapan dihina parman birtamu ington pon iksenang. Bor beleg dhornok goন্ধ ahi ase je juti loga asolote yar arot ki ase yar arot ase Kans Horio Hotel স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur, Bokajan 782480 District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017 For sale 78961-69021 You can also contact at landline 03675-246448 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Dihina Movi Puthot Bertalong Wangthulo. Aru Great Roxy Arni BJP Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kiligapan Kachapati Dunji Abang Pulapen Wang Pituma Men Kapang Dakpen. BJP claim Bang Atum BJP Sahem Atar Pang Tek Hai Hu Ing Sexy. Atai Pen Atai Long BJP Sahem Apan Kapanu Asai Klem Pondrinti. Karbi Anglong Autonomous Council Kiligapan Aru Great Roxy Arni BJP Pen Kilik Kithurdunji Abang Pulapen Abang Piatuma Men Radapan Pachini Pontanglo. Kiligapan Atheng Kangwai along Kachok Chilapen Aning Kepope Alam Pateroi Dampen BJP Ajaha Klembang Atum Difurong Supi BJP Sai Hem Lapen Mohindi Chua along BJP Sai Hem Apan Pang Nosi Phalang No Pon Aning Kepungatum Dhansari constituency along Puthot Pradip Difusa Apan ticket Kipithua Joksi Ningkepung Rat Angno Chepaklang Pon Pusi Jalai Hasamon Ashinta Jigdung Lapan Arisang Hotum Kat News Angno Ningjering T
কাৰণ প্ৰদীপ ডিফুচা আজি 5 বছৰ ইয়াত MSC হয় EM হয় তেখেতে ৰাজ্যৰ ধনশিৰি সমষ্টি ৰাজ্যৰ একো উন্নতিৰ কাম কৰা নাই তেখেতে ইমান বেয়া কাম কৰে তেখেতে ফুল কৰাপশ্যনত মানে তেখেতে সোমাই আছে তেওঁ নিজেও টকা খায় টকা খোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি কি কৰিছে তেখেতে টকা দি পেলাই তেখেতে কি কৰিছে টিকেট পাইছে ৰাজ্যৰ কি কাম কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখি ৰাস্তাবিলাক দেখিছে আৰু মই অকলে নহয় গোটেই ৰাইজে ক'ব তেখেতৰ এটা ব্লেক লিষ্ট আছে সেই তেখেতৰ সেই ব্লেক লিষ্টৰ কথা গোটেই ৰাইজে জানে ধনশিৰি সমষ্টি তথাপি তাক কি কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন কৰাপ্টেড মানুহক কেনেকুৱা বিজেপি আজি চৰকাৰে তেখেতক কেনেকৈ কেণ্ডিডেট দিলে সেইটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতক আমি কোনো পধ্যেই নামানো Difurang supialong aruni pai create roxy arni gangsampor pai trok rachiti mapor pen KNC atum pen West Karbiang Long District Baithalang su police station angkang tarchen anglong along inut abang phiaphan bang troxy meglang no atum cholang rem det pen apran karmut det atum aphan nep ingnang rakok that pinangji pualam pen armu chejeng ta pado ponsi milur ke kaipona sai kedeng Aruni pai create roxy arni kangsampor pai trok rachiti mapor pen difurang supialong KNC kongchun bang pi kajek tok BP pen japonsi metheng tom pen armu chejeng si milur ke kaipona sai kedeng Junaki milik pila balatkari phasi dia Junaki milik pila hoitakari phasi dia KNC long live KNC long live Labangso asai kedeng ia teke kedamtang hithi ruya prang Tamulbari tarchen anglong along bang troxy meglangno odlangno atum inut abang phiaphan cholang rem net pen apran karmudera puthak prabjin pen meglangno atum aphan nep ingnang ra kokthat pinangji pualam pen arnikang samapor difurong sopia hithi angkang along metheng tom pen armu chejeng si milur ke kaipona saita kedeng padopon Nilitum jugadamtang Junaki miliki Baithalang so West Karbiang long Tamulbari pualong bihu kilang dun pan ngaji wailong alang lipan odlang no bang troxy kecolang rem pen alang lipan kapati aparman sini tum pini milur ke kai pan itu malang lipan protes aparman sini tum cedan pede program denglo pini labang so program pen alang lipan kecolang rem tum do anapan ne binang si alang tum pan alang lipan kok tharan pinang di sini tum ahin pen chudingi lapen ke alang lison tak asor lo tum han anso se Gilang rem along ban ke pejok nang ya farman ni tum KNC asong hin pen adaptif la pen ke non owe kimia tum phan la person awat lang no atu phan bang ke ilitum akhelong abang ke litum adim pek nang ni la pen ke lang tum phan od lang no atu phan hasti pinangji la pen litum phan usit hasti bang pibet nangji la silaso apu thak silitum KNC hin pen pini KNC la pen KNC la pen ke dak litum college di government college student tum tanah kilang nun sini tum la so program bang deng rabang lu Berita bang kalapon si Kangton Iglo lang ibom thakat news channel Domithak Mik Kurwang 2